Kak Dinto Ki Haji Syamsul Arifin, Kak Dinto asli Madura Pak, Bengkoning. Beliau Kak Dinto akaduan Aba asmana Ki Ruham Eki Ummina nyaman Nginur Sari. Kak Dinto akaduan Aba Nginur Sari kento asmana Ki Ismail. Ki Ismail Kak Dima Bengkoning. Kaitna Bentancung Nurul Jadid Paiton Probolinggo ben gulisi pernah moduk Ki Ismail gento andi potra nyamana asmana Ki Mudrika. Ki Mudrika Kak Dinto sedulur sarang Nginur Sari sarang Ummina Ki Syamsul sedulur sagento. Ki Mudrika andi potra asmana Ki Abdul Mun'im Nginur Sari andi potra asmana Ki Syamsul, berarti sapopo lah. Ki Syamsul Arifin akaduan potra Ki As'ad Syamsul Arifin, Ki Abdul Mun'im akaduan potra Ki Zaini Abdul Mun'im si merintis pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, berarti Ki Zaini sarang Ki As'ad kentu dupopo segadita mulai sampung tetik kainto gula makita teman mondok ke Sokaraja karena gula mondok ning Nurul Jadid, berarti secara tak langsung gula aku rujukan ke beliau-beliau kan itu karena setong pungka. Jadi anak babi gula mai bahas ni kan sampean mak le paham ni kebeni pun pondok ke sejeb tapi bibit dari Madura segadita anak pagula ban panjenengan mak teromi lo barokana karena buk menilai alen boleh salah setong seitugas sarang Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bengkalan ngataraki tongkat bentasbih adalah Ki Haji As'ad Syamsul Arifin pangatar dekang Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hashim As'ari sebagai perintis Nahdlatul Ulama segadita. Berarti kaulaban ajunan sering NU sangat berhutang budi kepada beliau. Nah, Ki As'ad akaduan putra Ki Haji Fawaid Kak Dinto Ki Fawaid ento. Lah Ki Fawaid Kak Dinto akaduan ponakan King Ekamanto asmana Kak Dinto Raden Ki Haji Ahmad Azaim Ibrahimi. Semakin pengasuna beliau Kak Dinto. Segadita warahmatullahi